Waduh, seneng nih, waduh, pokoknya kita nih, ya, asik, goyang-goyang, seneng nih hari ini, aduh, gue katanya mau beliin gue lepet, waduh, dah, gue tanya dah, woi, lo ngeliat nyago nggak dah, lah, mana masa gak kenal, yang badannya gede tinggi, cakep orangnya, buhay, ya, wadah, mas lu kagak kenal, nyalin dah gua, wah, di mana sih? Wah, lu mah bener-bener kalau ditanya dia, wah kemana ya orangnya? Ya, nah lu mah coba cari dah, lu mah kalau ditanya kemana tahu ngantur lu. Hmm. Ah, mana tuh si Wondoton, si Sobri? Ya, ketemu dia. Ya, aduh ya, beliin kita lepetnya. Lah, lu ngidam apaan? Pengen makan lepet lagi, badut lah. Lah iyanya, kita pengen di jalanan tadi kita ngeliat. Kita pengen orang pada makan lepet di mana? Oh, di jalanan sono. Ini coba dah, sono lu paranin dah. Lah kagak percaya kalau gue bilangin. Ya hanya gimana sih ya? Orang kita minta beli lepet nih, wah tega banget beli kita lepet ya. Lah, pakai ngambek lagi bangun. Ya ilah, sono main dulu, main. Tanya beliin sono. Ya, benar ya. Yang tadi beliin. Aduh. Ya, gimana sih nih? Nanya gue kagak dibeliin lepet, padahal gue pengen berteman lepet ya bener-bener dah aduh gimana caranya nih supaya gue beliin lepet nih aduh begini nih lah ngebiarin gue mau kerjain ya gue mau ngumpet di ondel-ondel di belakang ondel belajar agak tahu dah tuh kan nah kerja agak tahu biar dia cariin tuh kan nah badut mana ya lah dia nih gue udah beliin nih anak gue nih lepet nih dia mau kagak nih weh dah lo tanya dah enggaknya tadi kita minta kagak dibeliin sini ya lah lu begitu sama orang tua asik kita dibeliin tuh pada tuh ya tiba-tiba landil ya hanya baik tadinya udah bilang ini lepetnya lo ngapa main di belakang ondel-ondel si badut nih lu pegang tuh nah nggak kuat bangun tolong banguninnya ya ilah lu udah gede banget masih kolokan aja sih bangun tuh nya bilang juga apa lo kalau minta tuh lepet lagi susah banget carinya tuh bagusnya nemu tuh lepet tuh aduhnya